ना की रिफ्रैक्शन तौर तारसु पैरेलल अदुम लाए नमोदी लाए कनो सी डायरेक्ट स्पेक्ट ला अमीना 90 डिग्री दा लाए 90 डिग्री दा ला अमीना चेप त्रेबा ताबर से ग्लास स्लेब टू दा चेप प्रगति के दौदेबा चेप प्रगति dispersion थो ओय बाप तारे को अदन सी चेबक पन मरम ओयरगा मंगाल दुनु चंगलक पकांदा dispersion of light to थोय असली असिगी ममाई सिदा असोम तकी रे सि ला ला सि ममाई माई माई से पूरा दिने करी लाइट नो लाक्ट्री से कलर तो गान मरत्रो नते व्हाइट लाइट नि से लाक्ट्री से कइनेबा व्हाइट लाइट जिन लापकांदा सिगी ममाई सिदगी असोम तकी एंगल लमदा लामदिनी सोमगी और पकांदा दि केदोरा नेबा व्हाइट लाइट तो अमा खत रे खत लौती को नदरने रे अमा खतंग लौरसी असोमगी ममाई दनि मान येरे कदोरसी अदो मनुंगा असोम ममाई नि हाइबो बनबा आई डॉट डॉट एन थमके याब्रो डॉट डॉट थमके दि असोम ममाई नि खंगदिने अदुगा नत्रगन सि सुबु अहोम मरी मंगा तरो तरेट फॉर एग्जांपल नत्रने सुमाइना तरेट सिला अकान सिला तरो दुनेबा तरेट तुगी भिगियो राय नत्रो वायोलेट इंडिगो येलो और ऑरेंज रेड नत्रा सिदा पाइदगी येन वेवलेंथ ते लिसिना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ओरसि कनारेबा अरु इसने कहिनेबा longest wavelength है नत्रो अदु wavelength एदि करिने ना आइग्रे मंगाल सि कमाइ चले है बैना सुमाइना चले है नत्रो सुमाइना चखिबसि दे हो wavelength सांग बाहरी सिदि सिगी मतोन सि क्रेस कवि बहुत तरबो से मतोन अम देने मतोन सि क्रेस सम देने क्रेस सम फुसि मतोन सि करि कवेबा क्रेस कवे सिगी क्रेस सम देने क्रेस सम फोबगी आराप सिबु करियन कवरेबा हां wavelength है कवे हौजि येंगुने सिजि फजना सांगलगदि रेड कलर की सांगे है नत्रा सांगे है बे अर्थ दि तो करिदो वेव अमदगिना अम फावबगी सांगबुदने इसिंगी दसु वेवलेंथ नै समुद्रगी इथक कारिबा इथक अमगा मथंग इथक अमगी आरापदुनेबा मतोलनी की आरापदु कई कवेबा वेवलेंथ कवेबा हारिबो वेवलेंथ से करिगुम सांगबो तारदि मंगालु कइदो ngमगनी मादि तिंग न चतखरबा तिंग न चतलगदि मासी सान न चपंग मोइद्रो हौजी अमा आइनेगा आगेबा सुमैना चत्तन लेरेबो वेवलेंथ तेन मरमदगी मंगद्रो स्पीड लेरबनिना मतम नुमाना स्वाइ भौ यौनगाइ होत कांदा रे लाइट आयो मने करिगी वेवलेंथ तो यामना सांगबनिना मादि हुत्तन चतखरे वेवलेंथ तेन बसिंगदि कोनजनदना लेरिङै ते रेदो कोनदना लेरिङैदा केदोबेबा याम चतखरे अदुगनेबा वेवलेंथ लोइ थोकरे अदि करि लोइ थोकरनि इंडिगो सिबा यौदन लोइ थोकरनि पावरसे असाई सांगिबा रेड लाइट चितने बाय कोइ मित्र यौन पइनेबा नुमि थोम दाय मदि चंगि कामदा संगम दाय अंगाम मोइ उरेसि बाताई को अदुगा ब्लू ओइबगी मरंगा हाइगिदो मोइ स्वाइ बुसिता नुमि पृथ्वी स्वाइ द लेरेन खलसि पृथ्वी सिगी अकोइ बे एटमॉस्फेयर दु स्वाइ द लेरेन खलसि एटमॉस्फेयर स्वाइ यौसलक कांदा वायोलेट इंडिगो लोइ खरगा मराइ भक्ति रुदना ब्लू थारुने स्वाइ न पास ब्लू तारुदगी ब्लू दुना ngसगी सस्पेंडेड पार्टिकल मयाम नुसित याविदना याव पार्टिकल मयाम द ब्लू सिगी लाइट सिंग सिना फाउदत लगा सत पकांदा ब्लू लाइट खरा एब्जॉर्ब तो होवे चुपसल होवे ताबरजे चुपसल हो ब्लू लाइट सिंग दो अदुम आइकोनि यंखत पकांदा पार्टिकल मयाम दुना ब्लू लाइट सि रिफ्लेक्ट तो मरम दगे कोइना ब्लू लाइट ओइना के दोबनेबा उबनेबा तियास बाप तारे दना को अदुनेबा हमदि खाइनरिसि अदुना when we talk about the prism अमगी मरम दai कोइना वरि साबा मतमदा prism हाइबसे माने करि पुथोक अमेबा a spectrum of light नदरने मंगालगी स्पेक्ट्रम मम तबुन्ना अदुदा कना कना यावरबा violet indigo blue green yellow orange and red यावबा अदु पुथोक अमे यादे मम थादल दुरिसि करि लाइट नेबा white light ओइ गदमे अदु एनी white light अमा थादल मम तब माने पुथोरै बो केनो से inclined plane ओइ गदम आई कोइना white अमा यामरम चाबो white light अमा कापसल लुकान दु उगदुइनि सिदा ओरै इसी उब्रा ताबरजे सिदी आइगी केनो प्लेन सि यामना फजदबो ओइबगी मंगाल सु असिगी मंगाल मचा असिला किन सोम दुई करिंग मन मिका अइबगी दरो अबो भंग ले मगदि अदुई तो अगद याम चाव उगदमने अदु प्रिजम सु को जिति इगा अदु सिना आइना मंगाल से थंब कांदा माना सिगी सिदगी लागांदा हाई थरगने बस ताइसि अदि मागी केनो मा सेमै सिबो हाय अदु असिगी सेमै इबो पोटसे लाथोआगा सुम चक्रगसु चावबा पिपा लेबनी मागी अदु एकोइगी सिदि मंगाल की सोर्स तो अमा किता लेखरमिना अइकोइ अदु मना कि तंगुसि यादरे अबि लाइट कुम यावरगदि टॉर्च लाइट कुम यावरगदि कापगि येबे आइ फोन सिसु मंगाल बि यादबिनि मागी मंगाल से याम स्ट्रेंथ मपांगन kan mo idun sidi white sunat
sidi exact white na pe tabra se adu sidi exact white na tabsing si kari color ko ma di kari color ko tari ko pot asi bathak tai la ko pot ne ba ai si ka padu dei sinat te asi ju direct white oi di tabra se adu sigi la iba color tare si bune ba ko na si to an ba spectrum of light pot object lari ta ko yo ne ko lu si si du ga ngarang gi wahang sing du chamum ne ba le du sing hang ko ya ga ni ngarang ta na ta na ngasi ko da ta ke shi si de ja explain to haning ba ko haning ba lai ra ga di even physics ne gi wang lang bo ga to subject ki form ko le ko adu sigi session si am sa ro ta ko ro se ko ai ne ko ko kan to haning ba le ngarang gi wahang sing du ya sa ne bi ge ko adu na poi da answer tu dia madhe madhe ibu ngani lekin aina manipuri da ngarang explain to di do bahap adu tarangani kali adu ta ko dia awai ko sin ni question number 38 ka to be an astronaut लिख रहे अब हां तारा का बकार रोटी करी हो हाँ हाँ वो मणिपुरी के थंग दबराओ हाँ एस्ट्रोनॉलॉजी करी है ये एस्ट्रोनॉलॉजी पृथ्वी की एक मथक तले सुंदरंग है कार भूमि पुनमुख से सप्तमी पुनमुख से एस्ट्रोनॉट कौन बात करेगा अदली सुंदरंग का मी यमदा outside the atmosphere adi atmosphere ki wang da hai koi ki nusit lai ri wang da so kare ma na hai how would the sky appear atiasi kari ba tu man kare ai kari hai che ai kari ba ai nusit lai ra ma ma ni blue si dai na sai kari hai ki blue se ne kari hai ki nusit pi koi yong yong la ka na nusit ki particle sing na puzzle laga blue se oi bri ni blue mani ne ai bro nusit ki wang ma da kari ba ai che ai ka hai ki ba dia kan na se jaw दाम होनी है कर आई देखो अदि मा से पुमा होनी है को क्या देखो अते हम अते वहां हम बदि काय नु ना कोई आजु नंग वहां हम ga mayam sin nang hai tadi ni hai ni ni nang adum hai jara le ni और काय ga वहां हम बदि काय ga हां so we are completing the course of physics, and if you have any questions, if you have any doubt, then you can arise questions one after another, and I shall repeat and I shall answer your question. I don't know whether you will be satisfied or not, but I shall try in my best to answer your question. Go. Mirages. You are asking about mirages. Mirages से कोई मणिपुरी दायरे के दिन नाम था लौनम कहीं का ना ताऊ मुन्ना इसे दाऊ ताऊ है जे mirage है जे नाम to the polar regions. You know polar regions. The polar regions are very cold. ना तो नहीं याम ना कोई दूसरी के दवाई बा cold दवाई बा. So the different layers of the atmosphere have different density. Do you know? And because they have different temperature to one believe in different density due to the differences in the temperature and due to the differences in the density of the different layers of the atmosphere. What happens when light travels from one layer to another layer of the atmosphere? Its path gets deviated at the interface of the two layers, right? Due to refraction. So when it refracts, the light ray refracts, the light ray starts bending. So when the light ray starts bending, the ship, will be bended upwards, and after that down to my eye. So my eye will see the ship floating on the sky, as if it is floating on the sky. So, but actually it is not happening. But it is only a virtual image. It is only a virtual image formed by the
formed by the refraction of light. Refraction of light is the same image. It may be in the case of desert, you know. In desert, it is very hot, you know. The sun absorbs the heat of the sun, and it is very hot. So due to the hot temperature of the atmosphere, the layer just above the surface of the earth becomes extremely heated. So the layer becomes rarer. The layer of the air becomes rarer than the upper layers. You know, upper layers. So from light travels from a rarer medium to a denser one. The path of the ray is deviated towards normal. Yes? So towards normal means it is bending upwards. So upwards. When it reaches here, the layer of the earth becomes cool. You know? So when it reaches the cooler region, it again refracts. You know? The light ray again starts refraction. You know? So after refraction, what will happen here? Here it is cold. It is very cold. So when it reaches the colder layer of the atmosphere, what happens? The refracted ray will be again refracted back. Means away from the normal. So away from the normal because it is cold. In the hot region, what happens? Towards normal. And in the cold region, it is away from the normal. So away from the normal means it will not go up, it will go down. So it will reach my eye and I will see the image of the object. On the surface of desert maybe, or on the surface of water, on the surface of the ocean maybe. Right? So such formation of images, you know, such virtual images are known as mirages. Such phenomenon, you know, such phenomenon is known as mirages. Any other question? Atau puang le dengan yang dia. We have limited time. We are running out of time. Question number 13. Light enters from air to glass, having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? The speed of light in the air is equal to 3 lakh kilometers per second. So we have the speed of light in air. So if you have the speed of light in air and the refractive index of glass, then you can easily find out the speed of light in glass. By the formula, refractive index is equal to the speed of light in air divided by the speed of light in glass. So you can calculate it yourself. You know, this is not a question to be explained. It is a question to be calculated. So you can try it, and after that, if you don't get the answer, then you can come to me. Any other question? Question number 39. Why do we see distant object very small? So I have explained it. Distant means far off objects. You know, objects which are much far away from our vision. You know, our eyes. Just sit down. Let me answer your question. The question is, why do we see distant objects, very small, very tiny? Kan kita magtaarap po pot sing siya pitru uri bano ay bani. La bharga di pitru uri bema. Nang sun chawra ma se aswai lo thukki ba kanda pitru ne. Pikne ting ma to na ma da upambi ma hosi pitru pikra. Pikra ne koi ba khara sun chaw no uri wani. Am yam pik na uri. Bapar. Ya pik na uri. Kali gino ara ke jene ngarang hai ki. Yam na lab ki bana maram hoega. Yam na lab ki bana maram hoega. Hai bu potsak to dabi tholak par re puna makai gi video te mana tasi ko aduna ai gi mittadi ma si lab khrabni na yam lab ki bana maram hoega distance to yam ne hen khrabni na ke dore ma gi sam har ka se let me draw a diagram here. Let me draw out first of all. See ye was the ai ye na
Howzik? See, numit neva. Natraga thawan ni chakama neva. Let us suppose that it is a star. The sun is also a medium-sized star. Do you know that? Yes. The sun is also a medium-sized star. It is not the biggest. It is not the smallest. It is medium. Now let us consider. This is a star. When you see this star from this distance, very close, you know, it is very close. So when you look at this star closer to the position of the star, what will you see? You will see this point, this point, this point, this point. All the points you will be able to see. You will be able to see all the different points. You know, you can look at right side, you can look at left side, you can look at each and every point of the star. But when you move away from this star, what really happens is, when you look at them, these points, these 2 points, will start appearing closer. You move away, they will start become closer. They will start become closer and closer, closer and closer. At last, what will happen? When you look from a far off distance, from a distant place, what will happen that you cannot identify these 2 points. You cannot identify these 2 points. So what will happen? These 2 points will be lost, or they will be coincided. They will be coincided. You know, they will coincide, and you will not be able to locate the position of these 2 different points. Now, la to keep target dike dorani hai ru points inje naksan na man na kaneba. For example, to ai hare ke se nang ada u hikan da thongna ani le se school ki thongna ani se nang khudum biyo ki chang kani man na lak na le se amta hai ru ne ai nai si chumra lan ra se ada le bi school ki thongna ani se si ki ara pa si khudum bi bo pha de ai ne yeng ba kam se लेकिन संजल रब का अंदर थोना होंदे थोना ओंफो सिरन खोंगा कुंदे कुथरा को दिसत कने यानी तो यार गदी अंदा हाइरो अजी स्कूल जी होई चतरे बनी अजी थोना ओंदे न थोना ओंफो से मसी कई नेबा खोंगा तारा दी अंदर तो थांगने बना अजी की मरक असी अजी अमक नंग सिदे लाथोगा अब बेंगुल मनिंग स्वादी एंग अजी थोना हो तो उगने बपरे मसी मरक ता अहाम बुले यो गुंफो उरोय बात तारिको अरे सोमचर खरदी थोंना होंदो उरारोय खितंग लाथो खितारदी करियोन करे अंगांग बो तो उरकने अदुरि ngsai point ji lab ni mati point am ka mo nakchan be le hele ko nakchan be le aduna ni angang sing khoina kari mo pot ama samna nang ni samar ta gi sam alo mo khan ge ate nakchan bro swai de gi di swai de gi sam mo swai la mo bo da ya ra maram di sam mo am kan la maram mo re ba tar wai se aduna ngang sing na khoina yo लामा गदी तो पॉइंट्स इन अक्सर नहीं है भी खुदम फतना मरम चाबु खुदम हमको पिरके ना कोई ना गांव वरिंगे तो युम ये प्रा युम ये वो तो सिनी नोई नहीं है मैं भी युम मारा पाई देखिए हम समय चिंग करनी ताव आओ या साब रहा है कुछ कहने दी बो करी है रो आई के नक नहीं तो दिलाओ न हुई लाथो खरगर खुशन न हुई है बने आई ड्राइंग दा सी ये भाई आप दिनो इनी ड्राइंग में ये ngो बको मार लाभन के है फोटो पिक्चर है ने पिया के देखो नहीं ये मकान के दौरा अराब को फोटो ने हुई है बहुत तार बने पिया के करी होने हुई है बा अराब होती आई तुरेलम ये के बसदा सुन तुरेलम ये चाव नहीं है के सुबाई ये अम्मे बको स्वाई दे कदी ओ पाम भी के तोर बांच दा हौरी नि का ने पाम भी नि वरी के वाली को स्वाई दे सु पाम भी समय ये कनी है दी करी पाम भी नो स्वाई दे सु अम्मे हौ कनी स्वाइदसु अमा होगनी सिन होइना आइना तुरेन सि ओन ने एको मानब्रा नत्रगा चुमना दुम एको मानब्रा मरम दे आइना उपामिदु सुम पिक्चर हनगिने करी माली ये कांदा तुरेन सि सुम लाग नजर खिबा मानदे बा तारेको अदुदि लाग खिमति पोइंसिंग से अमा गामु कई दोन रेबा नचन रेबा दुदि खंगलाप लाप खिदना अदु के मति ngam खैले तना लाप प्रदि नचन नखिदना पोइन कोइ दो अमतु वइखिने आई सिगी पोइंट लोइन नचन नखिदना के दोबा आइनि येंग बकांदा पोइन को तोइ नु बने पोइन हम दुदि दिरि येंग को लाप ता बद्रो अदर मरम मरे को पोइन सोसो याम पिक न उगवान साइडसन अदगे वहां दि पकम अतो वहां ले स्कैम पे ब्लू नहीं है ना excuse me